Sairangah Mipa Ruhro ni rin Chhar ani. Vuin tlai darli vel khan Sairang Presbyterian kaushan biak in bul kora. Mishing Ruhro mu ani a. Athom no changin Mipa ni nge rin ani. Ruhro Chhar na mun hi khuchung ni ma se. Akor hi athukin abol lo a. Adam hle boka. Mishing kal zen zen lo na ani. Kor tui om lo na. Kor khoro ni in he kor hian Ruhro Chhar na thlang loka. Tlong lui apo a. Vuin tlai khan lo pangchen khat he kora hian an kala. Mishing Ruhro an mu a. Puitling shilin police lama an shat tira. Tlai darli le minute som ni vel khan Sairang police te amuna an thleng ngala. En fia ngai ang te anti fel nu a. Ruhro hi an hloma. Forensic Science Laboratory lama en fia turin an thon ni in thudonani. Adventist Hospital a Buaina Siam Mipali Korta Thondon. February ni sang hi som ni panga ni min lama social media a video dar. January ni som thum pakhat zana Adventist Hospital Vivakon Aizola Buaina chuak chungchanga Vuin Khan police ten mi pali kawin nagtu ka court lama shwai turati anni. Adventist Hospital General Ward chunga luta kut in thak chungchanga hian damdo in thunei tu te chuan Vivakon police station a FIR an thelut ngala. Police te soidanin Buaina hi thian ho in swal Buaina awanga thleng chumi nu a annau chan an tumawanga Adventist Hospital a om valu chila kut in thak an ni a. Police te chuan hmala ngalin Vuin Khan Vivakon police station a mi pali Roderick Thangding liana ren thlei kumsom thum pahni zonuam laldu oma kholshing kumsom thum pariat kanan lal sang zwala ralte kumsom thum pathum luang mual le abenego lalrin oma kumsom thum pakhat chinga veng te chu kowin thil thlen dan zo fi anni a naktuk lama korta thon turati anni. Heti la hian damdoi inalu takut thak tu telampo hian Buaina intrana thil thlenga wang hian Bongkon police station a FIR an thelut ve thobok nia thudon ani. Ukil chapo de pa in soifia na shiate changte hei hi ka fapa Roderick Thangding liana te chetna media lama dar ta chiam hi akezen omte mi in anlo shoka phubala tura an han chet vel na sul nu za thlak le moilo tak mai hi thianten in lo shenge yanga diklo fel lo chu shemna an tortur ang twar turin kapethlapa ama hi BAN LLB chu aniveta a nikum lama tangkhan kanbula po theilavin zonuam aizola ama in aum shanga tukle zan ho lo ta chu achin po kan shelem lawa ni zan masa ni somthum pakhat thakhat sang ni somni panga zan khan miron phona a una pa te mi in an lo swal rona an thinrim malak ve an tum thu kei chuan chu tiang thil diklauti te chu a boy puitur police a FIR thelu mai a tha kalauti maya chu bak chin shat zui kanei talawa media lama an che zui dan te alo dar ta a apoin aza thlak hle maya kanfa ani na chu abo theisi lawa kan do ang le thu ang zom hlei theilo kha ani si a keimi mal hi chuan swala wanga shom lo ti emo swal in ngam tir hi katum ngai lawa ma se a thiam thu soi cham phwal kwal thuilwa ta kan ming te lo cham tel ta si a i lo shat nge ka ringe fa te fil nazar po kan zawanga an swal po kan phur turani ka support te kepuin ukil fapa kanai ve a tho thang thalo zet zoi ngwai mai nui sun sun mi te shethiam thuk thei zet nu le pa te chuan kan fa te hi an swal thatdan hisapin an status kan siam sak theilo a swal hi an mangai om si 7-day hospital a thil thleng chungchang a hian kan home minister puke sabdang a hian faka phukati he Buaina chuak a shiat rualin Vivakon PS a police le OC te amuna atir ngal hi a cherang khop mai ati tur a hrechiang viau Health Minister Pirin Pui po in Rundala chuan Adventist Hospital Medical Superintendent Dr. Aileen Lalrin Pui thuchwa aron post chhong ve boka alom shimshime apoi mo berzok chu a concern minister pani te hian engting nge action an lak chunzom don ti le court lamin engshem na nge apek don ti hi ani public a po dam doi in dim doi ngai em thile dam kara leng te omna mun meu po rig rap she lo tu te hian an phu tok shem na munge ro se mi puin kan thlereng dona an ming a thatwan tling don nge mi tamzok rin dan ang che in khezu zia an chantir le mai don ti chu hunin ala shil tura ngayang million le thil ti theiten an du a mi hnwai nungzok te kut an thlak chunzom zelani chuan zorama hian ma ni chahim nan geng te hi kan ladin supanga geng war te hi ala fo lawang ti asoi thei mi alo tuna tang hian kan system hi akal fu chana ngai to kan tlai chetak nial don
kan thang thar ten ai upaza na antlak cham to zia te thalai Buaina Siam ching te in beiron le arwala in swal boy live video mu tur atam to zia te hi thlamang taka len chwa kan ngam lo hun le kan fa te kan len chwa tir ngam lo hun hi a hlato vak lawang party ri chil na hi ban sanila thil tha chu thlopila thil thalo chu do zelang u politics chu ngai ventur party bill politics zero ban san a hun to mi pui te kan har chwa kan chandwal tla thi apoi mober beng khwaya le kha Mizoram Sarkar le khopani VC te High Court a in king VC ten thia man chang raute mar Mizoram Sarkar ZPM Ministry chuan na lan VC le thekpui VC MNF kai shwai ve te chu ZPM workers te hekna awangin Sarkar chuan thian order a chwa ani kha na lan le thekpui VC pani te hi lungoi lovin thia an ni ne hi High Court a an king le tani court chuan na lan le thekpui VC thia an ni chungchang hi ngai to in ni somni pakwa thakhat sang ni somni panga khan VC pani thian order chu High Court chuan thutling lawani ti in asut saka VC te hian an puna thia man changta ani hetianga sarkar hlimde umaya VC pani thia an ni chungchang thukal zela an thu nei na an mang swala ni ti chiang takin aron langa sarkar lai tan chuan za thlak to pani a hetiang politics hi Mizoramin kan kal san viau to emoti laya kalphung tharin an ron thar thole ta hi malam huna chuan sim wangwang to se an zaom na le an dik na hum him ani ta hi nalan le thekpui VC te kalompui tak zet bok